Sigi topic ki mamingna redox reaction. Topic asi class 11 ki both CBSE and Manipur board ki yamaru ba chapter ne. Redox reaction asigi idea laitana class 12 ta coordination compound kitang luna thokani. First asigi redox hai ba word chi ko redox RED sina kaidagi lakpano haibada reduction dagi lakpane. OX sina oxidation dagi. So anishi combine toraga redox. So redox reaction means kari haine odi the reaction in which both oxidation and reduction occur simultaneously are called redox reaction. Sigi redox reaction chapter sida main oina kwaidai maru oisi calculation of oxidation number ne. So oxidation number calculation tobagi rule khara yengsi ko. Ahanbada what is oxidation number natragana oxidation state haji kaino yengsi. So oxidation number ya oxidation state. So oxidation state natragana oxidation number haibisi kamana define toge haibada charge present on an atom in a given compound hai define to. Example when I have the NaCl the sodium charge ke apui +1 chlorine charge ke apui -1. So sigi +1 sina kana oxidation state dorani sodium gi -1 sina kana oxidation state na oxidation number dorani chlorine gi. So sina definition of oxidation state natragana oxidation number. So sigi chapter sigi kwai maru oiba part ti oxidation number kamaina calculation tawni. So next year I see rough on toge ko. Next rules for calculating oxidation number have ni ko I samjhalle ON hai irage. Rules for calculating oxidation number. So number 1 rule the zero. Oxidation number of group 1 element is +1. Oxidation number natragana oxidation state of group 1 element is +1. Group 1 element hai di kana kuina khangi group 1 element lithium, sodium, potassium, cesium and francium. Makoi kaisigi oxidation state natraga oxidation number kya launeba +1. Rule number 2 the oxidation number of group 2 element is +2 oiganeba. So group 2 element de koina kai kana beryllium,
magnesium, calcium, barium, radium हाइरिबा एलिमेंट सिंग असिगी oxidation number +2 आइना लौबनेबा. Next rule the oxidation number of ON है समझले को oxidation number of fluorine is always -1 लौबनेबा. oxidation number of fluorine से -1 always लौबनेबा. Next rule the इरो oxidation number of an element in free state is 0 लौबनेबा. For example, Cl2, sodium, O2, iron, etc. हाइरिबसिंग असिगी oxidation number 0 लौगनेबा. सिदा खेनबा येंगोको करिगुंबा Na खक्ता इरमगदि मागी oxidation number 0 नि लौगनी. अदुगा Na plus इरमगदि मागी oxidation number सिगी चार्ज सिगा मानगदबा. सि oxidation number क्या नि लौगनी +1 नि आइना कंसीडर तौगनेबा. ये रूल से मुथलगे को नेक्स्ट रूल इरके. Next rule, rule number 5. Oxidation number of oxygen is always -2 होइगनेबा. except peroxide oxygen की oxidation number -1 होइगनेबा. Example दको H2O2 hydrogen peroxide oxygen की oxidation number -2 लौबगी महत्ता -1 होइना लौगनेबा. superoxide oxygen की oxidation number -1/2 ने आइना लौगनी. Example the KO2 RbO2 हाइरिबा सिंग असिदा oxygen की oxidation state -2 की महत्ता -1/2 लौगनेबा. Next oxo fluoride oxygen की oxidation state +1 ने आइना कंसीडर तौगनेबा. Example the OF2 O2F2 अदुबु क्लास 11 की चैप्टर सिगी मनुंगदि सिगी एक्सेप्शन केस सि पागना हंगोयको. यारिबा मखै जनरल ओइबा oxidation state of oxygen is -2 सिदा अयाम्बा बेस तौरकनी. सिना rule number 5. Next rule number 6. Oxidation state of halogen is generally -1. अयाम्बा मतमदा मागी oxidation state -1 लौगन हैबा. But
oxidation state of oxidation state not oxidation number oxidation state of chlorine ranges from -1 to +7 range level. Adubu maximum time oxidation state of halogen kay lawneba -1. Halogen means halogen haidi kana no. Halogen means chlorine, bromine, iodine, statin. Si paage di kamaina pabe first class beerni in Australia. Sumaina paraga di hena laiga nikale. Next rule the step by step follow to ko adu oiraga di oxidation number puthokpa ngomgani. Next rule number 7. Sorry. Sum of oxidation state of all atom is equal to total charge. Sum of oxidation state of all atom equal to total charge. Example lay hayamge CO3 2 minus carbonate ion hare. Asida oxidation number of carbon plus oxidation number of oxygen kaya yawe ahum yawe ko adudi into 3 equal to total charge amne sigi whole sigi charge kaya no -2 equal to sigi -2 siga mana kane haba. Rule number 7. Next rule number 8. Oxidation number of an element in ionic form is equal to its charge. Example sodium plus RD. Sodium की oxidation number +1. Cl minus RD chlorine की oxidation number -1. I ngasai ibadu kenaba yengo Fe charge yaudabida Fe khakta iragadi magi oxidation number 0 ne aina lawbaneba. Aduga karigumba maonda charge yauramagadi charge to magi oxidation number ni aina consider tawbaneba. So iron khakta iradi oxidation number 0 Fe2 plus iragadi sida oiriba charge simak oxidation number oiganeba. Yani ko last rule number 9 the oxidation number of hydrogen is always +1 oiganeba except -1 oiganeba karamba matamda with group 1 to group 13 ga leiba matamda
plus 1 oiganebako karamba matamda with group 14 to group 17 leiba matamda kange ko hydrogen gi always time yamba matamda plus 1 ne haina oxidation state plus 1 ne haina logani adubu minus 1 ne haina karamba matamda logani heba matamda hydrogen ga group 1 to group 13 gi element makai ga punsinnaga leiba matamda minus 1 ne logani heba for example ai harake ko example da NaHI sodium si kaino group 1 element ne adudi hydrogen si sida asigi sida hydrogen ki charge ke apurani minus 1 pukat pune adubu ngasai dagi taiba sida yawriba exception case sing sidi yamna rare case oiba matam thenagani aduna oxygen gi hairo koina minus 2 ne haina consider tawrani hydrogen gi hairo minus plus 1 ne haina consider tawgani halogen hairo minus 1 ne haina consider tawgani yarne ko so next ta sigi apply application kamaina tawraga oxidation number puthokadagi haibasi calculator example ke loina yengsi ko kuni oxidation state natragana oxidation number puthokadriba element ma kaichi ngasagi rule sida yawdaba element na yamba oidoini rule sida yawgidaba element ma kai CO2 Cr2O7 2 minus PO4 3 minus S2O3 2 minus S2O3 2 minus K MnO4 asigi question sida aina underline tawriba element ma kaisigi oxidation number puthoktoini so first carbon dioxide the carbon oxidation number puthokchiko oxidation number of C in karida CO2 da yung ko amuna so puthoktoriba element adugi oxidation number unknown do akoina X ne lawre next up plus ibiro oxygen ngasai rule gi matungina oxygen charge ke apuni hai -2 oxygen ke yawi ani into 2 equal to sida charge ubra nang sigi whole molecule whole compound natra molecule sida charge udragadi 0 ga mana lobo ko so sida gi solve toro x equal to kya phangani 4 phangni so sigi 4 sima oxidation number of carbon oine in carbon dioxide ta next sida yengo Cr2 O7 2 minus ni kanagano puthoktoy sigi chromium sigi ni so puthoktoribado x ne lobo eko chromium kaya sui ani so into 2 tawdoini ado into 2 do ai 2 do mamang do irage ko 2x plus oxygen charge kya poni ai -2 oxygen ke yawi 7 so into 7 equal to whole sigi charge kya no -2 sidi charge yawi ko charge yawdragadi 0 ga mana loba kaiguma charge yawdi charge to mak easy loba ko sidi -2 this implies solve toro 2x minus 14 equal to -2 this implies x equal to kya tarani 6 so sigi 6 si
chromium gi oxidation state neba in Canada sigi Cr2O7 2 minus ida sab manana PO4 3 minus da P gi puthok toini so puthok toi badu X ni lawro plus oxygen ki charge kya puni ai -2 oxygen kya yawi 4 so into 4 equal to whole charge kya no -3 so -3 ka mana lo this implies x minus 8 equal to kya -3 this implies x equal to kya +5 so minus hot ka daw next sigi S2 O3 2 minus da S ki puthok toini so puthok toi du S x lawro S kya yawi ani so twice x plus oxygen ki charge kya -2 oxygen kya yawi 3 so into 3 equal to whole kya no -2 okay this implies twice x minus 6 equal to -2 this implies x equal to kya tarni 2 next ki MnO4 da Mn ki puthok toini so potassium group 1 element ni ko adudi magi oxidation number ngasai rule da yawgre 1 oigane haida plus manganese ki puthok toini puthok toi x lawre plus oxygen ki charge kya no -2 rule gi matungina ni ko oxygen kya yawi mari so into 4 equal to sida nang charge ubra ude adudi 0 ga mana lo this implies 1 plus x minus 8 equal to kya 0 x equal to 7 sumaya taadaw so asumain tawdana oxidation number puthokpa yagani ko ayamba matamda so ngasigi sida loisilase next part ki damakta upload tawjarkani loisilase